kini sang panca penawa pamit ratu pamit enggan toleh tan mari apa aten ngat jalan kiri yang jalan aku pamitin jalan ratu di dia aku pamit kebalik luar ngangge sabdan suara dan lapeng ari iya rungu kawet gang saling aduh dah tiga keadaan subuh ngena aduh jok pesanan di tengah kalah sewayah subuh kalahnya ni tekan tuh yang di tengah kalah siapa ane ngelangenin kenapa ngelangenin ceng ada len suaran satu warna nih satu ngaranin siap warna ngaranin alas. Oh yang cara dini di Bali yang siap halas sing keker itu kita tahu tuh. Tadi tuh lantasannya macam ceker itu tuh dingang lah tuh saja. Teke luar itu apa ada anak keker neluh tuh. Kio ada nang teke neluh kat ketemu. Ngincegang teke nemoni pleter apa pleter apa. Jadi jek pleter dok kebler ketemu nyen keker tuh. Aduh Toto bue nuli joh dingah nanang seriok kita punya cemara nih ketempuh pan pawanet ketempuh penangin tenang aduh rumah sat metakon nih punya cemara kija cai ajak daldo gitu tiang mereka nih ke ngutang nyak artinya kesautan awak je ketong nonton cemara nih aduh jalan-jalan cotang bin bede jalan hanang tutugang pejalan cegeran we lumapah cegera cerakaan intun
katon ngasri bulan pada merian yang direp katu yang takkan hari wawasa makan dari lampah kira cara kewatawalen pun tekapurna angin saksana tumibahan marwantan yang aneh pesaramani begawan kesawa sini saksana luir mau panggil penah kayan luir cikneka Wasdan ning yastes kudu dia aduh dadi jeung dini wake ngenanang ijane adane toleh mirip peseraman anak lingsir jenang menduwe oh ada telaga pancaka tirta toyane mewarna lelima kadang putih kuning barak selam kata tadi di tengah halah seteka tawa tolik unduk ke lakar apa tiada neng memula pada bunga ne makejang tu medudonan rasa yang nanang tu dajan makejang ben sedang mabunga ne jani aduh ane kaje nang di sisian telaga ne dadi ane tu sekancang sarwa bunga ne ane selam-selam oh sarwa irang kaje oh bedangin nang oh dangin itu putih medampiak pungan kamerane putih aduh luwih pesan kaseriane nana oh tole bedauh nang tu sarwa kuning nang mabunga ane kuning dauh na kejang oh tu delod-delodane barak-barak di tengah manca warna sarwa nangrek di tengah mapunduk kengken ieu keparatnya anak-anak lingsir jalan-jalan ke bang ibuna dini dah benanang subuh merasa sedok ya nana ingin kaget ada penyeruan yang ngaturang apa dini kaget ngaturang ketipat ya ide tipat nih kemudian kita ketipat nang tu anak mulut tu adanya yang ketipat kata yang nak tipat bantal kata yang nak tu nak mula simul purusa perdana kan nang jadi ke tuang nani bener tipat tu kudia ngempuk kata nak ke masih tingkang ngempuk tipat udah coba kan tingkang tipat itu belut bantal kan atuh dia orang atuh tu ke tuang nang codang jalan ben bedek kudia jaya lihat kiri kan ibu kiri kan aduh dia orang atuh nang ini mirip penyerwara dini nih rao nang jalan-jalan ke bang ibu ada orang atuh Sulargado angrekelan medori putih lanyat payas kesunaran lampu galak aduh sing kodak-kodak benliang kena tiang lamun jani anu celia makarana keketo sing jadelen bener tiang dini dadi wang jere di peseraman itu pegawan ke sawo sidine tur maning ngireng lantas mina kadi putre di da anak lingsir ane mapara ratna kusuma gandawatine yen monete rasa liang tiang dadi anak bajang
Mada ieu tiang panganti tua bajang. Buena lantas dini di peseraman anak ketat peraturannya. Sing jadi nak awak-awak mainin nganggur, ngangon sesana, ngangon parisolah iraga cara beri kemanusiaan. Pangdeng yang cara ulah cara jani ngibingen joget teka ditu ngendah pelak. Jogetnya bakat angkukan ke cara jani aduh lekatin tiang. Pangdeng yang ulian tiang masih nyatukan kaum kewanitaan. Nah ditu tiang lakar. Jani je tiang lakar bisa kal mimpinan je tiang ke desa. Itu tiang kal bisa mimpin watak luh-luh ke tiang balakar ngemadang pang tiang yo pilih kanggone P2W kes-kes tiang. Bang kiang rengkiang. Mbang kiang rengkiang lemuh. Cekuk gondo alayu. Netuk itu liang tiangnya. Buena tiang dot masih lakar tiang apa tiada ne. Ben pidanin ada anak ngugu tiang. Pang saja-saja tiang bisa. Dadi ibu rumah tangga. Tekengken ya benak ne. Abesek pang tiang bisa nyeropen, sopen teken anak muani. Somah tiangnya pang bisa tiang ngerasayang. Yang teman dia masakan ane lalah pang tiang bisa nge masakan lalah. Yang teman kena ane manis kal genang tiang ane manis. Kita kena tiangnya lakar ngayahin ada somah tiang. Buena besek anaknya muani numada aja saat dia pang bisa ngerasayang ane madan hidup rumah tangga sejahtera itu. Ane cen madan saja sejahtera. Dojo tiang anak lo pang dekadena tiang kemon ulat dari pengaya. Tiang kemon nak tiang bani mau pamit dengan petara gurun tiangnya teken ramo aden belin tiangnya pedo. Tiang nak mulung hidup rumah tangga sejahtera. Pada saling tulung kita kena tiang. Pangde kelirunya lanang-lanang tiang dadi nak lo pangde tiang kadena dari pengaya. Di kepepet iya tiang tonden tekoli dicarek pangnya somah tiang nulungin betas yang nuruhin celeng itu kena tiang. Nepet je perade lacur jen tiang lah anak muani kaget iya lantas mumpang lampah pelaksanaan iya ne ngitungan iya dewek iya ne cara jani demen memulus salah di penilin timpal. Dipet perade tekau li jumah nake pang tiang bisa masih ngulanin kena anak muani. Sing je tiang dongan perjani mara tekau lakar opak tiang lakar takonin tiang ye sing. Lakar sagiang tiang ye malu lakar genang tiang kopi. Di subana jemaah kopin tiang di subananya ajang anak sagin tiang. Ditukal jinpet tiang somah tiang gigit. Beli bisanya sing mulai dijang nginap ke ketuang. Iyan kaget ia basang sedok abon mulai lantas ia takonin ditubuh somah bisa ngamuk bah punya benar-benar bakat tig-tig. Oh yang subuk itu ben bisa ngalakar ngulanin kena anak muani. Sinah mau pari dab-dab. Oh tuh dia ngemel-mel pendidian. Ini subet tajak di desang yang mertangga di pati. Teke sandang tiang subuh lakar ngaturin di dewagung istri. Apa ngeparesidenya nih de? Apa tiada nih lakar mai lungo mesesanjan di tetaman. Nih tiang lakar ngencolang malu lakar ngalap bunga malu akejep. Angon tiang apa tiada nih nyangere. Pemainnya asan ide doagung istri. Makda pegalang asing nolek abodo kepale. Dah, tenggelang ibu dini nanang malu kamu makin. Nanang kalau kamu makin ke kita. Oh, nyen gitu. Nanang matakon, ngaju mang dewek, ngorang bangki yang lemuh. Kalau pakai lautan nang lautan,
Demek kelonya nah tengilang tenang kan dah. Beh, iyan toleh bodin anak eluh nih. Cocok pesan nih angon ibu rumah tangga. Bukankah ini mesin? Wahai kau mesin, aku kamandanu datang. Wah, kenapa ngataen? Kaljak tengilang ibu ada dini. Ya kengken nyaksing ya penekan, kalpakin gigit. Lalu midang dok balen dedara. Balene tegak kebon seden telaga epen bale nyugulang tipah. Ada darah sugul adok ingasne. Tegendeng apa ngonang tuh? Din teke meredak bahasa Lombok tuh. Kengken tegasnya tenang. Lalu midang kata artinya melalui kumah nak bajang gitu. Man? Jauh kumah nak bajang tuh tepukin dini di sisin telaga nih. Epin balik nyugulang tipah teke ngelang rumah ngebatang tika. Bagaimana ngebatang tika? Sikal bubuk kengken. Atuh, dia ketuk-ketuk dogen lah jak nak ketua mah dah. Kan lautang. Kamu johang ibu ngoyong lak asenana. Laut tampak. Tuh dah ditumben tiang rasa ningak. Ada suara anak muani. Nyan ya nenenan bani mai ke peseraman. Ini sekarang kaljak antosang tiang dini madak ya teke main. Nak kadang suung. Bani je tiang orang ian saja teh. Ian jani teh tiang tekain anak teruna kita bentiang orang tiang nak subuh masih mendewek bajang. Apa menorang tiang dini di peseraman anak mekelo subuh suung. Dot je masih tiang saja nepukin anak teruna. Madak je teke ye. Tuni coba jero driki di duren tiang. Kan malah. Yakti dan ke panggereng sayang. Sira di keraga. Aduh. Suka bantiang orang kan jero. Tiang kengken bantiang tiang nak jag tenawang adan tiang tan ngelah bumi tiang tan ngelah dekat lantas tiang dini nutang batis pejak-jakan pedidi dekat tiang dini lantas ada di tengah alas nanti dekat dini di taman ini raga sira. Oh tiang penyeruan menraga nak kengken tiang parekan dong saja nak kena raga kengken bener kengken ya boy ya penyeruan aja parekan dah ditukan bokaruan kengken aduh tu jadi ke raga ketuk kan tiang kene ni kenge sira ni ke raga saja ni tiang metakon sekan ni ke ken raga ni bener beli subuh sekan dengan orang tekan raga ni aduh merikijak Kijau kalau ajak tiang ni. Dan ni kajak kijau pada kedok kita tiang sekenan dan ni ke tiang metakon. Kerana ni keragon ada driki di peseraman anak kelingsir. Saking dija ni keragon malih ni ke tiang metaken pesekan kan ragon. Orang tiang bersing nawang bumi, sing nawang rumah. Tiang sing nawang arah iana dija tiang tiba nene. Oh kentan ni keragon yang kata aduh pedalam tiang ni keragon. Raga dah di penyeruan dari ki sira ni ke napi wastana nganggen penyeruan oh tiang penyeruan ide anak lingsir ide peranda sira ni ke ide begawan ke sawo sidi ni ke sesunan ti tiang adini oh ide begawan ke sawo sidi tu ane sungsung sunggi dini paling kengken ke paling nyoman anak itu teh man enggal je beli ngasah basa ngeten teken nyoman beli nak sajan-sajan sing nawang umah sing nawang kalian nyamo beraya sing jeung mulo sing jeung ngelah beli lacur yen pet parade nyoman nyak sadia nuduk beli dini ngajak memarekan beli lakar ngiring pemargan ide peranda lingsir
ide begawan ke sawo sidi ari yana kita nikeragana jero kangen nih ke tiang ningehang ada satuan jero nge yana kita tiang jadi kematur ke nida anak lingsir madak jadi nikeragana driki angin neparkan tiang nih ke dados penyeruan wanten kang yang nih ke di sejeroning alas niki napi dan presiden nak daging alas ane tunas dari tunas titiang picaina titiang ringida nak kelincur nah beli nak saya ge masih lakar ke kitu nyoman kengken jaban nyoman pang sida je nyoman ngaturang teken unduk beline gumanti apang beli sida nyen lantas bahan ajak nyoman ada buku panak beli ngajak masih panak ukur tumadan putih ada nih unduk itu nyun pangeperagat masih dini nak subunu cenik ajak beli boleh cenik wayah gitu nah iya gitu ini ke jantos dari kidumun tiang jaga tangkel ke nida begawan nah lautang mau beli dini ngantosang nikain matur pesan nyoman kita pang nyoman nikain kaget inya nado paice pang nikain nyoman lantas nguwihin anaknya beli uwihin beli mainan yang masa dewek nih kejere nah ya nah sampun kenten nyantosang dari kin nah beli saya ge beli nyantosang dini dong ratus adian tiangnya dadi penyerowan berjani rasa legan tiangnya ane cen ngeranang tiang lega buka ke kita ini teko ada parkan ajak ke dadu sing jenawang bumi sing jenawang arah bena adana sing jetawang sing jenang peragat Banten pebajang colongannya lah ada anak yang lekat di umur roras dina nak kesubuh gaya nangadan keto jo biasa tuh ni jo kayang keto anu jenang ngesapin itu kena raman ratu jadi jo pedalem masih yo nak saja jo gobana yang telak tekang teh gobana nak gede-gede semuk bocok asana kuali yang sayan mekelut telak tekang jo sayan bangkit masih ngena nah tuh kudiang jag duduk ya aturang ringidon parana lingsir aratu singgih parana lingsir titiang penyeruan palunguh cokori dewa pedak tangkil ringanggan singgih paranda kadi mangkin wenten saratu atur titiang mantok ringanggan palunguh singgih parana dorosang kabencingah aratu singgih parana hari wawasa makan karenges saturan ire paliwara bodoh paliwara kadiang pun apa saturan tu bodoh dikena dening bapa sampun metangi saksana tumi becir begawan ke sawo sidi pah metusa kaning pesaraman jayati warasunu satiwati nandana biasa segera waduh waliwara penyeruan merangke main aku deman sekar aku deman ngalap bunga main apa bapa lakar ngelarang puja dari sana bapa dan biasa waktu bersama buah pegawan kesawa sini nulap dan lumiat sih paliwara muah Tuhan Allah
Wah, ya wala mangkil tampak kira paluan atuh. Aduh, man, kadiang pun apa saturan tu, tatana ngawuri kanang ikang sekar. Aratu singih parana lingsir. Mametang lugre penyerawane tamat kadi titiang matur nganggan singgih paranda kadi mangke. Yugya kaya pun apa saturan tu menkengken apa bakat itu di peseraman. Punika tu wenten parekan kekalih aratu dari kepanggih titiang mawenana titiang nenten jedurus katurang sekar nganggan singgih paranda. Punika kocapipun mumpang lampah ngangwang kenekipun etenipun awang ring gumenipun etenipun uning ring adanipun enten jengelahipun adan meme bapanipun etalar tenjau ketawangipun asa punika parekan sareng kalih. Waduh, dadi itu dah kating tan kesida sira bapo ngawas ring dian tu lungwan sira cerakena atuh tu dari kering pesaraman derwene aratu durus cingak aratu boh yayan samangkana kawingking paliwara bapak ayo ke ngawas iyan saking di ceraka tumi beng merangke di pesaraman sira bapak adan mangke bapak ada tanya juga aing itu singgih peranda durus mamarga sigera Soak sana tumi belum mampah kira luan seri apa kawan kesawa sidi was yes abdane nanging tawas sigera wah sampun saksana tumipun ceraka tampak peritekap sira bapak aduh nuna sugera titiang sangapa kita merangki wania tampak keri tekap sira bapa hana reng pesaraman sira bapa saking di sangapa kang dasa nama hatu singgih parana indek pawacanan singgih parana kadi sapunika ring titiang mametang lugere titiang kaula nenten jauning ring jagat ring pawa desa semalih kesira kaden ngerepake titiang jagwenten titiang kadi sapuniki teketawah cerake tatan aderwe di kanang ikang iya guru repake iya juga tatan weruh di sekananing wadesa otuh dadi tutumi bosakan kene sangapa ngawa berangke Pemawinan titiang rauh kadi mangkin sira makta titiang mriki kenten yugya keto juga nyen ngabo mai gitu karena ada mai ke pesaraman nyen ngadekang apa kainin didi busan gitu haratu singgih paranda titiang sira kaden titiang nak nutang napi dana tindakan buntut titiang puniki ratu rauh titiang dari ki sapunika tu singgih paranda mawenan mametang lugere ngelungsur banget pisan sampunang singgih paranda mengah piduka ring dewek titiang sapunika mangda enak singgih paranda nampen semalih magang manah titiang mangda para sida
inggih paranda nganggen titiang parekan dari kiring pasaraman ataupun oh tuh kewalayan tuku samangkan yun kita mangke tuasir bapa sida anerima di kanang ikang cara ketampi bapa sida jani kewala ada we awe gawe gugar-gugar bapa nebedik teken seneng gitu sapuna pitu ian cadurung kita kalukat salukat salunglung air ditekap sira begawan ke sawa sidi adios hari tengah ikang telaga pancak